Karpiasti kena periap. Kasih Rejanti. Mentarasni urupang ulaya penyekran beruai dukot sipai jongkan non-violent direct action ublatip keteng ko oba syarat yang beri. Utai orang ba oba shlur lakai halai mkra akas nem sejak kendai sepas opsan ularung hakani kekam de haka akuntu tering unailar sejak kendai sepas entrepreneur. Hangni layo iru yo utai orang ba balaya syentur lang ban ke non-violent direct action volunteer wa Indo unit lem baru RS Lingdo ubadai uspika beningkong ke State Meghalaya Legislative Assembly. Pi mga ba syarat nong beri basyang basa halaim kra mensua laka nga hapolaim kra aus nem karkendai spa sa pusan bad haus nem karkendai spa rupo kahaka kerta ka bakhasan snem hostem ka bakhat nes pa rupo kerta jang ka khasan stem ngadang samla rang ba samla khna alabna mai pa jonga dei bade jur ime jonga bade dokha hat ka por ketika semis na Assam ibul kwan syong apa shlong ki rong ba Assamese tani ki long kme Assam tani kte bersenrang Assamese kan syang berselong dei na tu kapor na baga headquarter juga Assam kan nong ba juga Assam kan dei Shillong hatu kapor kitin nong tre Assam ki waying halaim kra apa ke jaga pasor Kesyong sangut sangut kami askam kesyong kena semla. Tenang maban keren ketina semis manga. Tikiong yang atau kapor kalau benar kiong ba, memang berken kasih. Oh kami kota koi bo lagi bo. Anam sya yang biasa kasih ben keren dak ketin kasih. Keren dak English dan dak Assamese. Menubang yang kata mangsapet. Kasam kam syashu ya kasi baro ya ki kasi jantia ki garu na baro nak di Southwest ki boy ki nam syashu ban kren da ketin kasi yang ba okhmea kota kobo lagi bo haskul ru anam syashu ban tho da kasi hap tri pide bandang ban tho da ka Assamese go mo Temar kumta ke rang ba jongi Captain Williamson A Sangma belabam kwa dorblay jan baro ke rang ba labam kwa dorblay Haping Stoling do Bibi Ling do anta ba Raran Singh Ling do speaker Buram jongi nangta bon pelat ke rang ba jongi hatu kapor Sally Nichols Roy, Edwin Barre, dan bon syuk kerang ba. Taki, laipo sa pokok kerang ba. Kertas ki kalong 55 plus. Kelaya fight. Sarskar Assam. Panong yaki Saubha, kunong blek kumne. Namar ba ka assembly kata kapor. Katukan Shillong kepala peluk bentala katukan stem meri berkerana ada ketina Assamese apa ke assembly cerain takin ke aki ini kita ba jongi akaba ba ka kemau bahwa ni utau de MP jangka Lok Sabha jongi na po Shillong aku stem karakteris Pak San Punyau yole na simbol erengko independen job MP benekong dari ba Habar nyauta Hasem karakteris pasan punyo wan sebab sual batetar kumta Dia tu kapor kirang ba keles jika tunggu ke seng ke bakot ke teng ke seng ke all party hills leader conference ba ko kelima kandiat ba syarat pide usipai jongka NVDA house name khat kandai sepa untuk pra House name karakteris ban berpunyo
Nalem pra ngasongka hawaindo apan patain dia. Ngasongka hawaindo house name nre po lai. Ayo khun benengkong name nre po sao. Alatip jehi kedan ta jehi. Mo asem nre pun dia ayo khun ba a. Hasnem nre punyo. Ka kerta jangan kalau apply name. Baru tu bak senbor sesuai tu wajib bercerita roy sabong no kanjul sedang bertah tu kepor. Kila ong yang gi, ndai tayangi baru kita rikasi jentia long bidi ban join one banelong volunteer non sipai banele ka asam. Ndai dek pistol, ndai dek sulai, dek white tadi, dek non violent direct action. Tengah ada sipai LST juga NBDA, N kembut non B volunteers, N direct action non violent direct action volunteers. Te matai kumno phiki persya ya ka sarkar Assam hak to ko. Yes. Tempat. Hatu kapo kirang ba kile kumno. La kile kren po ke assembly ru umpatya wasa. Lapait wadu mentaru, wa mento suwa umpatya ora. Tak arsigi wanu amisya paselong. Hari arsigi kawangi mejora kawangi mekhlia. Mau hati bat sati sapo mejora. Pait kejeng turpo tu hadu mentah mentah bersua tupsio udah semesta bokom no mampusio Aisyah dia belong udah lidah juga dengan notis bo udah kamlong tanda dia bo bong nak dia belong kamlong tanda dia belong kulit kan buat uang kan bu platoon bu supaya bu saya mereka dikata tengah join bulan Julai 1967 kum utau sipai le estate kan detik Julai adin katu ladiman kan nur mlong ladiman kan nur mlong syakawang lati olong syake hartal muka ban Shillong ban ndai makle Shillong ban tenga kam sipai apo wendo kira wendo kelabu apo pentor kemola gitu apo puspejar manam sya yano manmi surap manam sya no belteri ta lentang ge bapang barba badidut Kenta kikasi kilai kersan yangi menemi serap. Ini kasih kilai persyai. Kilai persyai kuat mau ban kat boring banyak mankam ki yang restir mo. Ti suki na dun rupunyo ilong meeting irwai iri mo dikasih regent yang malah kapor. Long meeting mon kapor. Itu lagi unit circle unit. Kamokar circle ka kento pika bakar circle efficiency unit volunteers. Wendo Resentia mission susun mokar buat abru kita ada unit juga mokar sakil volunteers dikirai haubnai Oktober Agustus Oktober kirai kirang ba badingin long natakap picketing apa sekretariat kamut picketing kamut bangili bentak meriang apa sekretariat manam sya yano balik try kata ski man khangla sukar man pendolar ki bro sukar kendung po office bantri bakta katang wai ka wan ulong house yang nice pa under pupra Shipoter 10 September 1968 hangi hawaindo idon we rongba pulang kerta bat ngahi ba astin tak todong abam kai dor ulai huang yu ma mere ben lek ben join yang nek sipai le estate kong lek ma kum no baas apa ada lor kon angot anta me mere ben lek mene dai kon stil je adin nabut kunta ala kon nga angot oi kerta bilang saus nem nakong karsen dusa baar arsem karsen du prio lek ko dan no bakalok kalayam rio yen ayang ini yang pala ayam rut baru ngelit na waindo national bohol simpua dengan siken taban poi lawi ai kau akit ka tap tip kata ka ni ka kadang ini ka jacket tap tip ya jenam mo siang ada bentak kadang tip ada bentak dan tip ya jenam tip LST ada bentak dang po kata tip LST siap banga aksi banga ya banga dari pesai apa senduk juga on pentap tapi kon ti juga aksi juga lalu tutup ya LST jana pana kuar atau kapor bagi LST di la penjo lagi SPTP SPTP kesing dulu kata melambat kesing dulu
kena mentap dengan atas ni. Lang ada way naki pidam paidar pelaprio ya kestir. Lembaga sistem makirang ba bermangi supaya baro layo kestir papura. Bat kan pukut dang ni. Hak tu kapor lajit khalat lagi dong kasih poslom. Waindo ada sentia Mokar mulai mission lain perak entah kalau tadi kedong sau mun nawe kedong supaya le elstir sau sin kalai long san pu armut ngilaya bis tagi pojar ya person nani na national double hall sa sekretariat mar pointi baru istir full dap lagi pria sudah te san pu armut sau songut nak we kedong waindo tu bong mene lain kra laban baro san pu armut ngila syong rap mesikar yon treng imsya yang lar sakem mengi san pu armut kinwan parsan spangut second batch ini first batch sakem mengi ki first batch san pu armut kinwan second batch san spangut kala pakre sakem second batch san spangut kinwan dihajar sakem siapa yang harus pawajar kata di moto jungi Henry stengsingi akapor bayabam bayadi labam jabam di labam respos pengut Bamja dapat arbaji amar hak jaga hak sekretariat yang san pu arngot hak jadi dan sangat kerang ba nongelam bi uba repealkan dia di kapten jangi sipai bibi lindo arngot Stanley Nicholas Roy laingot Edwin Bare samut kita kerang ba kia hak jangi ngi pengiang daga ba bukti saudi yang baik pihak pencimatai ngi yang dak bayang bukti saya seperti ngai ti kata ba kita sambut kebelah jet lembai baas tindak terong telain kelak-kelak labam kuador boleh iwe tending marbanyang pasal blok tu labam kuador boleh iwe bawa umdor labam kuador boleh iwe ba Chester Roy sabang labam kuador boleh menden pada pering kita wendok samut lain kita sipai fast batch lalek no sa semanga basra be mentah Henry dang don cuk sipai second batch third batch be mentah ti ketayawai amla ka sosi cinta ke sosi bakrawa kamti balai Aisyah kastir ke layu osem nyopuar next year in dap serpusem pasap pun nestem sistem ke mentah tayu purusam melapan pek sarkar kawan berkasar kale Basosi emang atau ngomong sekarang dulu kalale asam nyupuar nyupuang iya absolute majority like warnut dia beli majority ini itu kapor sangot hilai ayu tiga orang bah kapor ngam tip cua ngamben ki tilak kemen pelat ne tip nune lalong minister lam syuki kata non sama bakui Captain William sama di minister Bibi Lindo di finance minister speaker de Brother Singh Lindo bakui minister nak kemen pelat bayar state deklat no ya boundary so to jelang beri tu mo itu nak ada ni Henry ke pasosi bakal ngani khatsan stem mensua mata ke arjar arpoi arjar nriu khatsan stem mensua Manmohan Singh Prime Minister ke India udah nak ke Kongres selain itu mujab Turun Gogoi Belabang Kuai Udah Rublai Chief Minister ke Assam udah juga ke Kongres Chief Minister ke Meghalaya badi di lapang nalengo batang balai kan pakatsan stem misua Prime Minister ke India deh nak juga sing Turun Gogoi Belabang Kuai Udah Rublai deh nak juga sing baru bidi di lapang deh juga sing kata sing di Kongres balai kita katsan stem misua Pemila penyelang peteli kalau masukin pig di kihon asam di Shipara asam mengkena Shipara balik itu kapor ki goi turun goi pada balapang kopa toy pelu put sampi kiklet ngangong mana pasu kumnung nek sing dress kalau tu kapor nadu national level harus state level kam sim lala banle mata penjenjar lagi kasam lamata mata kat kerasam na baru kalau saya kasih baru ngan kakwa apa assembly baru repuk di mana ILP orang bisa 10 saya tengah segi aplikasi saya kalebel mauti pos elektrik rasa lebel saya berjaram asbab sipai letak berjaram kumni pengizin ngam mengingi jem note
ngijem no re ndai belek klub dai mang baclek klub mang tadi kostang gawe government Meghalaya khamtam ya ka home department pagi di ben pa kembang bapol di ben mina ko batalion temai ka pas pojar di ben pa do Syaki bodar kenapa kasam ko nom lapan tu jaga juni mata sipur pimudur ka kena kasam ba ka suka Meghalaya katu jaga pingai pikap ni kiri ko si de badan buram do akor tibrio tiblai hilang bentuk jaga juga dengan pukul dan kapor ba to ko asam tala mela sapun stem memla ban ai putusan yo Meghalaya bagi kuwi mereka ko yang happy buram ni kuwi keru hilang sipara no dis yang 8 brother hilang pra 8 brother 8 sisters men mak jadi dai kasam laben yang iki para lejang nyongot tengah kwa lembaga board yung Ublei usaweng yung corona Ublei yung sa penyak state yung Bapura abal benda yung pursam Bapura hakipor banuan lembaga jinwai ngakor ngawer ya baro di Pakistan Sikh Isai Hindu Muslim Sikh Isai baro yang kawai terduai pakastia jongi kasuk Ublei unsa pasiau mesin bakuat haka mesin yang Sibsa juga Assam bat Home Minister juga di India kenapa urusan lagi ngisio lembaga dan cicing duai kumbo corona ulet ketika bodin duai pangai tu hawesi ngisio kestia ngisio urusan lembaga jinduai akitu gupor bidang ruang pemispai kidon kat nongut kidukot jongka NVDA bat kidina Shillong ne kidina kaleng kedikasi baru kasi kamu tentang orang pimene ngiran sanpuan ngot cendai tali sanpuan kenon sanspa pi first batch sanpuan ngot mar syakem first batch kenon second batch sanspa ngot male sanspa kenon persen hajar baru ga si jeket jetia kan laut tap ni lagi start jawin na selo joken pi ni start jawin na po selo shua par syakem mangi na selo mdon jote wanco kenon support jentia wanco pada west wana boy kum tak ini pi mana badai no alam ketopor sipai siak undang alam sipai dia ubah tali ubah repel ke dia sipai dalam kastil mente dari Kapten W Sangma kan long he garo W Sangma garo mudi undang alam credo long ini ka efficiency bag sipai li astir pat volunteers pat kontrol padu ba repel ke dia Meghalaya kadap artat san posnam ikumno kaneka jela kalong menta hato kate ka bapi mudur hakan opor bahkan de ke jela dulum ansang pitang gawe dan bak mangini ba breda e ikari jungi hausam nyo phundai ki Bangladeshi Muslim nampak Kachar nampak Assam nampak Meghalaya na boda-boda kirung na Silchar mo kawan kawang yangi pakno yangi bagasi kawang yang boleh tahu joki apa bit house paru bread blay tambor yangi bun kedai dari state jongi ya lang ki Bengali bati Nepali hastem nyo pundai bila tambor ni dang beat ni ngintip TV bila bermudur aspa put na sa mo prem tu kapor na karbom hado Hindu mission na po Hindu mission tu kawan umau yang ni apa karbom na sa mo prem tu kapor king lejok kira baju sumber lengkap don longka kawang syah Hindu mission aspa put longka tak sepuput umpoi te jingpi jongi pi manta te gilasian pi tapi long takin ngemda kipan ong ikerpar ke serasa sebabat bebusa dah mending ngim kwa benda kebaya ya hertpa kebaya kumung kwa tak jingsur disan kemen dong babo to ayangi putsa penbet no
tang tipu tu beli Tekandian mo. Balai ngim ju kamyo menteri rangba da ukasi hakini kisan pusnem balayat. Balayat. pi afsam je puar apa ngas pakat imanga kalau basu telat kata pikir jingli pi ba Sanyo puar la ayo ship sa benungkong ya Kapten Williamson sang ma padai mo lidah klik jangka FPCB Timar lai mo to mo bikabyo kasi TTP ulayo JT tempat layo TT lepang layo tak sebenarnya denang layo nampai kata ke parti di kongres ni lagi bisu ngimtip kasih layo nomor bangim lah benang balai kasih yang ngim pendibai rule apa yang ngim tapi yang kena uprar boy war dikasih bayar rei te garu dalam bangi itu pinang kumdo kamu kalau mata ship saja di ko de garu ini manggaru ini habang ship saja di kontrak sama ini pendibai te garu nak kasih jenteng nak poin war naik mi takdir Dai, ting community, ay porbon mana arfulai, banga perkat banga, ba kesurulong jong jopi, samar fulai, holong gabolong, gabung dukar dia abo, sim star di belong longi, naka, saya berdua cengi, tanggal tip, panglai keren dan mengadang gabolong tangadang apa keseng dulu. Dewi di nong noilam nong ada pakaseng United Democratic Party UDP lajibut nambar ka hawa jalan ba tang tang dan dai baswai ngam dan weru baswai ngam dan de mengal ajumur ki kumno mengnya ban sinsha dala de yarde te kawai banga ko amanga ani kapor ba UDP HSPTP bar ka PDF kim dai ban jepat lando ini lagi ni pai lagi kenam ka ban wan ikot tak kenapa enggak angin ko ban dan lang ali seklum gar kadai ba ali blim samroi nganga khot ka wer pi UTP ka don HSPT ki don tak kayak gini ka kayak tengah pi ka UTP HSPT PDF ki don la tak kenam ko welcome ini song bersau sing ini peken Hagan jaga ni lek anusin dan like pendirian sini siapa iska sil tiada pekin ya bila dekat prar ko UDP lah nyok pratili ka PDF nyok prakan dika kayak gini ka HSPT sausan lah bila dekat kenam pun tak kan mo tiang tangi dengan lek dengan arpu arsan lah arsan angin lah banyak lagi gue seru tiap tang sekarang hilpat te kiwi seng kenam lah banyak regional party tang UDP UDP saya dah po garuil dah kaya kodi beran reposit absorpsit dah kan menuru abu dah ka trehok ikan tagi kan dia bapa posing injabat prak dash posing injabat dengan kalat jingi bengin sincar marwe hau arpula kata kamut UDP PDF HSPTP bar ka khalam dah kon jalan mangi tharai lap sincar tang koi ka tangi deki parti antara juga dia biarkan bahkan dia biarkan pipi bakal keras antara itu. Lalu mana pilai? Menurut saya mana pilai song thai pilai ini kam. Ngapa sih kalau betah dengan ngapa cerita ini betah kalau ngomong kontraktor atau mentaru, ngomong kontraktor ngatri kata jangan mentar jauh Indonesia melayan, ayo beli new fundri running, tinggi dapat kalau kamu dengan kalau begini sambla juga di, mau Bila ki showroom seleng tengah kerpat gitu ya bu ya ki tak jitu beli po beli untuk nak bagi haki kaleseng nak bagi seng kesu bagi kawai habis sisnur let tu beli usah pasiau ya pikir sebelah kumbangan atau sistem layu kastir pir sistem aku sih pisayo ngar ngasuk sih ha karpu ya sih kena periap kapri putsa kana pariya basara dalele kanam yap naga bade I sab kan yap ade putsa du ben bet nang kanam yap andoi go play waru shimenga buenga padim ni persai dala yor kasti bapura ai kalenda am so iso
kerap kurti gak suka direbut siu biau ngadok pun ti siu biau mentah biau lu biau Untuk senam no bidang bu tupia. Ria duk tupia ka praterik bulan September Assam Bapa National Rubber Hall ya baru aktu sipai bari benlek piketing apa sekretariat teknik tupia rikbati ajonga ngadai to sipai bere state krem daratiar kalau orang ikut gikti pesakudim balarang klan mengana perteng hai benlek ngun song besar dengan setelah perteng ya benlek tinggal tupia kadi bendalang matengah hakstur benlek di tupia lestin bahaya nga dayu kapten nga bari pilgan dia tikiwe ngaptik put em nga ngabut kai kani mantan di tupia lestin do pra kalong lai puaso san pulai la dengan non ru pra lai puan san pulai stem di tupia ngalabu la cross ya ka gulen jubili adong tangan posa apa sundok tekaya ka perlu yang ikut dengan juruai iri hindiat kembang atap miswa juruai miswa bisa juruai hindiat mo miswa sekitar yang gom diindai Rikasi Rijantia Ngaet Ya Pa Kari Kaba Hid Ubarim Ubaja Kitemen Men Hendai La Ngim Yo Isyo Jingken Mau Yaki Kam Nam Do Ri Ngai Thon Yakari Ngan Kêu Shakli Shaprang Ngan Mi Poliu Jing Start Ngin Yati Imslam dikasih Imslam si dikasih jentia hendam upnar boywar udah upai kasih bayar aduai han kapor nam tak ilang shua menshua kebelaled no nado kidang elam jongi belajar keteng menne katben sama bibiling do kirang ba baro kebelaled akil state aduai buram ren kapor nam tak sipai belal state labon belaled no hadu menen kaski we ba chester roy chabang bola klat malayeng lalu katru ngala salut you Pasyong masa ajani jonga klesuk lesain bashar bo chester roy chabang sedar blay ya sajma phi nadu kirang ba tag lontiar baro kabu purusam bu hindai baniga no syabang celebrate ya kam mekla yak bakla di khajindap 100% ngisem ublay lombasbun sale ngiskem ublay lombasbun sa ay kumsim mesin ke jamnud yang noilam jaga neka north east ke bangno pujong sukses ke asam sa ay state jaga pursam jongi jaga mekalia da basuk to basan ipan ne hak teng ublay pa pe khod problem musim pa khod amen